Meksički istraživači su nakon ispitivanja morskog korova, alge sargasum, došli do zaključka da bi trebalo izraditi strategiju uz pomoć koje će istrebiti tone te vodene napasti, a pritom ne ugroziti ostali vodeni svet. Do sada se nikada nisu borili sa tako invazivnom biljnom vrstom koja je formirala prave podvodne šume, onemogućavajući ribama da izađu na površinu vode. Sa svih strana istraživači dobijaju izveštaje o pomoru ribe, kornjača, delfina i drugih morskih organizama. Ozbiljno je ugrožen i pomorski saobraćaj, ali i turizam. Ukoliko se ne budemo ozbiljno bavili ovim problemom, Karibi, kakve svi znamo i kakvi su poznati celom svetu, će nestati. To će prouzrokovati i niz dodatnih problema, socijalnih, ekonomskih, a na kraju i političkih. Tako da je ovo problem koji moramo odmah početi da rešavamo. Morski korov, koji je prema rečima naučnika sa Meksičkog nacionalnog univerziteta u Meksiko Cityu bukvalno zarobio obale te države, raširio se usled promene vremenskih prilika. Umesto slika sa razglednica na kojima su savršene plaže i nasmejani turisti, sada se na tim istim mestima mogu videti nataložene naslage isplivalog korova, koji usled razgradnje ispušta bezbojni plin sumpor-vodonik neprijatnog mirisa, nalik na pokvarena jaja. Umesto tirkizne vode Kariba, ona je sada postala brown boje. To će prouzrokovati zatamnjenje vode, a doći će i do značajnih oštećenja na koralnim grebenima, kao i nestajanje biljnog i životinjskog sveta. Samim tim, za nekoliko godina, sve ovo bi potpuno drugačije izgledalo. Još ne znamo tačno šta je izazvalo ovaj fenomen. Pretpostavka je da se sve ovo dešava zbog globalnih klimatskih promena. Plutajuće morske alge pripadaju rodu sargasum, smeđih makroalgi, koje nastanjuju plitke vode i koralne grebene, a mogu narasti i do nekoliko metara. Na Karibima se nakupljaju u ogromnim količinama još od 2011. i to na obalama od Barbadosa do Meksika. Plin negativno deluje i na električne uređaje u kućama u blizini obale, a lokalno stanovništvo se žali i na glavobolje, mučninu i nadraženost kože.